Монголын гайхамшигтай киноны хөгжмөөр эхлүүлэх хэмээн шийдсэн юм а. Энэ ямар хөгжим бэ гэхээр Монгол кино групп 2012 онд дэлгэцийн уран бүтээл дүрм та бидэнд хүртэл болгосон 10 хэмээх түүхэн киноны хөгжим байх болно.
Bayramlar hepimizde dostlar. Kapımızın bugün Ryan Kımek Balık'ta örgüt edilsin. Adı için herkese çok büyük, çok şükürdür. Hayırlı günler.